Ka New Trap Integrated Territorial Organization Hito Chawai Circle Kalapha Chingtho Shak Office of State Project Director SEMAM SSA but Director of School Education and Literacy Pan Pan Chingshai Bakumno ka School Shimet ka QC Springside Higher Secondary School Jawai ka yoban penungkam ya building trikam ka Sarva Shiksha Abhiyan Nadu Snam Arajar. Nakaliang ka circle lang bagi nong ilam bagkentub iba Owen Saki Password President ba Daybor Mi Sangbut General Secretary Lapan Pau baka sengla dawa bagi bor peniat SSA ki deban curep igi school ki badan cingite bag skim SSA Henry hadu menta kamdan setia ka cingcuba kila penpau ban nak cing mudoi ki nong snong la syam bak QC Springside Higher Secondary School Jawai ka perun kami ki building SSA klaim ki nu cing ai cing bet bak ani ka pau bagadan ka cinge bamsap Kataru hacan ka office DMC West Chandia Hills District Jawai. Hadin wada yo complain nagkatu kan ni kinong senang tang West Chandia Hills District. Ini kasan da chams ka di WM ite i penem ka makalaya ka SSA school building. Ka kami ka SSA school building pakasar kar ding demang go na kabata kitu kiwan na kalong yung foto. Ndai I hacen yang wajah kata SSA school building depan kam private school kata itu ka ini tak QC Springside Higher Secondary School tuan dan lagi tik down I nagasan dan kuat involved itu bagi investigation I nagasan kanong rim yang itu operasi berkesarkar buat kesarkar kawa kami haju ipolek kesarkar udawan iwan iwa kre itu diminta yang peta dan ketika daw le kesarkar maaf ko iwa iduai imfui mi badan iduai yeke iwa peta yo mkoi da imto ketika nang betul di masyarakat yang kesarkar kawang kita kre curup kesarkar kamu manne ini hakmat kenika DMC and the district mission coordinator ko the summit I file ida the complaint ito wa ule ida ketika man complete investigation the man complete investigation ko tip 3 yai wa penem kam kelaya kita building kita ini kasan memang tanah dia ini kom teman dia kanika building kami ko tak sibon ya ka imlang salang ko usnong tahu ko the chocho ini kasan I banjuri wayang ya ketika investigation naga DMC menyo ya ketika report naga investigation naga DMC itu upai bicara tiap yaitu iwaka investigation ko yo naga DMC da upai la chami wani UM ipakala itu hani ini kasan mabi wewa dawai le pincitam da upai sao thoi ka tisini depan kam bakala pi ya school building Sisian hida ngajajan embet list nem sos nem panem kami itu school building dan dah kenjak baca ketika hawlak ndam dia kunjak cik hawlak ko wi keskam man ko he to ko kata dan I kesan ito ko percaya jor bahaya corruption sisian hida panem kam bakala bidaman ga wi to corruption ini kesan ni percaya jor kita la dapat I corruption mah I kuat pun bahaya ka education haju ipor waga health ini tidak ini wan ini hito waga education hito waga no hikai le em hikatu kat ni no hikai mong yo wara em hikatu kat ni no hikai kata ke corruption yang ki kemuan kista ki ciki school ke ki hikai ki kata laman ko kuwi kam te mut wigi di ini kesan I kerpadi ya ki wa kre hapok ke department lada chami tak ni sekamat dari yo ke complain sendong demiat na hak kani untuk ke kamke kani to ka wele wahir ka kani ke education hidup kat ni hidup cetris celap na da sekilo wara da compare ni wara state yang ida hir ka da cetre do dan nete daw I la da chami kiwan kiwa le percaya kam ni jajam imap de daw yup ki seja I pencitom ke kam ke an untuk I pencitom dan nete daw I inaka san untuk pendami ya ke corruption dan sedang nekian sedang nengan nepi kamjuk wa QM report senang tahu Habatin pej bahagi kishap plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batai kamet
Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam medon ka sharp plus F menta ka sni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.